June ninga sang ni som ni panga ninga ni ania Bahzar thir tu te chibai ule Iran chon US in nuclear in remna nei tura thil phut te chu anti hlotlin thailo thu an soya US in an rodnan pomlo ni chona so khongna takan tuaranga ti po Iran chon an hlaulo mel hle ani White House thupong tu Caroline Leavitt chuan US President Donald Trump Special Envoy Steve Witkoff chuan Iran hena nuclear deal chungchanga US rom manna le rotna hi chip cherin a thon ti sain Iran hian US rotna hian pom nge ya thabera an pom lo ani chona so kho kan tur nge yang ti po president hian a sai ni in na sai bokani President Trump hian truth social kan in remna tura rotna kan siama hian nuclear enrichment kan phal to lo ti in na posa Leavitt chuan President Trump chuan Iran hian nuclear bomb nei kan phal don lo ti ni in na sai bok Reuters chuan Iran hian US rom manna le rotna hian hnol ti an puanga US rotna hian Iran base anga lova US in uranium enrichment chungchanga an din na so son lo wangin an pom theilo antia nimin khan Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei chuan uranium enrichment chu anti top don lo ti asoi chiang bokani hemi ma hian Iran Foreign Minister Abbas Araghchi chuan US rotna chuan kalphung an ramtana thaber tu le mi puite dikna chanvo ngai tu chungin Iran in an chang le don ti alo sei to bokani US le Iran te hi nuclear deal chungchanga Trump sarkar hnuin voi nga nin betoa US hian Iran in nuclear hlit fim nan tho mek chu ti top ngal turin an phuta Iran hian uranium enrichment an ti mek chu chun zom zel an tum thu le nuclear bomb siam nan man an tum lo thu an sei thunga UN Atomic Agency chuan tuna hian Iran hian an ram hun thuma nuclear enrichment an kalpui mek thu le an thlen chin chiang taka riat theani lo thu an soya he hian US ngai ti tha thei lo ani heti la hian nimin khan Iran ram din tu Ayatollah Ruhollah Khomeini thi champha puala thu cha asoya Khamenei chuan uranium enrichment hi kan nuclear program in ngana lungpui ania kan mel ma te hian hei hian ngai mo hle a US rotna hian kan namrin na kala mani ke adina kan ti theyani ti thu pui kan nei ve te po aron vo chevekani America phalna la kemo andu dane mo kan omangai ni chon independent ram kan ni na hian omzia nei lova US nuclear deal nei tum dan hian sangha zakwa somsari pakwa Islamic Revolution thil tumza zaina kalani atia America ram hroi tu zak theilo tak tak te hian nuclear program nei lo turin min phut reng ringot maya Iran in nuclear enrichment ati le ti lo tur chungchanga thunei ron tum vengot turin engang mi nge nian in hriat le ati boka US nor na lakatlo matum lo chiang khop mai US and Iran nuclear enrichment ti mek chu nuclear bomb siam na tlâk ani trap to wangin Iran nuclear program hi ti to pa in rem na nei pui ngei tumin thei to pa chu meka US and Iran hi nuclear enrichment ati mek ti to vek turin anora hemi tan hian in biak na tum ngan nei to ma son na om lo wangin in biak na thoruk nan nei le mai ni US an du dan Iran hena hian an thlena heta hian US chon Iran hian enrichment hi level niam taka ti se US Saudi Arabia UAE le helai bialaram dang te tang howin nuclear facility thar dinin chuta tang chon heng ram te baka Iran te chuan an nuclear power plant te tan fuel an la lu tanga hemi hnu hian Iran chon an nuclear enrichment ti hi anti to pang ti in an rota he hi Iran hian an pom theilo thuan sei chiang hal thungani Iran Foreign Minister Araghchi chuan uranium thlifim tur hian tu phalna ma kan la ka ngai lo kan uranium enrichment ti mek chungchanga minza derna lan tir lo chuan in remna engma om lowang atia US rodnan chan na hi official in pek thuayan tum thu le in biak na manga thil chin fel thei nge an in be sei thu a soi Iran hian an nuclear hlit fim na mun Natanz le Fordo te scientist tam takin nan thoka an nuclear enrichment an ti top chuan heng ho na chan tu ringot po hi boipui tham ni in an soi ani US in thuhnuaia International Atomic Energy Agency IAEA ne na tangkopa consortium din an tuma chuta chuan soitongin Saudi Arabia UAE le helai bialaram tetelin Iran rampo na uranium enrichment ti in Iran le heng ram te hian nuclear fuel chu in rin tromin Iran po in civil nuclear power tana man tur chu IAEA thuhnuaia om nuclear facility atang hian la turin na rotani hei hi Iran chuan a pom theilova an ma ni ram nge nuclear enrichment tia power siam chona hun pui neya
mani ke nge ya dinan du thu an soya chuba ka chon kumsang ni som poriat khan Trump hian Obama hnuaia US le Iran nuclear inrem na chu du lovin he inrem na tang hian US sarkar chu in hnuk doka Iran hian hei hi chuan lama mangin US nuclear deal nei pui tura rin tlak ani lo ti chu an tran chan ani ve meka an inkar hi a boi thlak hle ani Operation Sindoor-ah thil thlendan kim chang kan hre chho zela thuhnuaia Pakistan lekha poimo an hmu chhuat thara chuan Pakistan Air Force ti chon Operation Sindoor chung khan in do thlawhna fighter jet paruk le thlawhna dang pahni drone somaya tam le C-130 transport aircraft pakhat le cruise missile engemaw zat an hlo ti hriat ani Operation Sindoor chungchanga Pakistan confidential report lekha hi India ram media ten thuhnuaia an hmu chuaka India in Operation Sindoor-ah an hmalakna Pakistan tordan kim chang tarlan ani a he lekha poimo hi Indian Air Force te poin an kol to a he document a hian Pakistan hian engchiang ani an soi chian lo high value aerial asset ti top a oma hei hi boruak a indona ta na man chi man rol hutak ti na ni mai ome hei hi thlawhna thatak nge drone thatak nge radar thatak nge ti a hriat lawa ma se he man ro thatak hi India hian Sudarshan long range missile mangin KM zathuma hla tangina ka chiat sak ni in he document report a hian tarlan ani tunla hian Canada rama ram kanga chokna sa hle ti kan soi to a kang mai hi ala chok chun zom zela tuna hian New York City le chevel po boruak chia wangin mipuian boitana US mar chaklama tuna hian jingdar som pakhat atanga zandar som pakhat thlengin mipuite chu boruak chahi blu lo tura film khur turin sarkar chon hriat tirnan ti chuaka New York City baka a chevela kho om Dutchess, Orange, Putnam, Rockland, Sullivan, Ulster le Westchester te po a huamani Canada ram kang hi anasa hlea tuna hian Canada ram kang hi hector maktaduai khat le nuai li vela tling to a pon to angin mi sing ni sang sari chuang chu an chen na in atangin mun him lama suan chu an ni to ni Center for Strategic and International Studies CSIS chon Russia le Ukraine indona chungchang an zir chiana chu ti chuakin Russia hian Ukraine ram pumpuya tanga za som panhi zet op sak to a chuti lai chon heng ram op tura sen sawero asang hle ante country dangin Russia hian kumsang ni le som ni panhi February thla khan Ukraine hi aruna tuna hian Ukraine ram za som panhi chu op sak to in hemi chung hian Russia hian sipai noi ni le singa velan chan to a sipai noi sari le singa zetin hliam an tuar to bok ni in CSIS chon an soya hei baka hian Black Sea an long mun thuma thena mun khat don an chan to boka heng zinga hian an in do long chuan vor Moskva po atela tui hnuai long submarine po pakhat an chan to boka an sipai general engemaw zat an chan to bokani tunhaya Ukraine hian Russia in do thlawhna thatak tak somli pakhat lai an ti chiat sak le ti po kan soi to kha hei baka hian thole ni jing khan Ukraine hian Russia le Russia in an op mek Crimean Peninsula in kalpo na lei motor le rail kong in kop chu tui hnuaia bomkam mangan be thu an puanga tui chim chin hnuai lam om lei ban chu an ti chiani in an soya kumsang ni som ni pania Russia in Ukraine run hnuwa Ukraine sipai ten Russia ral thuam le bungrolak na mun poimo an be voi thumna ni Ukraine Security Service SBU chuan Crimean Bridge an ti mai Kerch Bridge an ti bok an be thu hi telegrama an puanga bom an ti puak live video po an da chuaka thole ni jing darli le minute somli pali khan tui hnuaia bom an kam keji sang khale zazet chon ti puak ti an soyani Russia chon thole ni jing darli atanga da sari inkar chung khan helei hi zo thei lovin an khara chuna po reilo te khar le in thole ni tlai lam da rugrik ma deuh khan an hong le a Ukrainian leiban an ti chiat thu an soya ma se lir thei le relin an zo zui le ngalani Indian Premier League ka Bengaluru an champion lawmnaah kalmi pui in chil buaina mi som pakhatan thi Indian Premier League sang ni som ni panga khel zo tak final a thole ni zan khan Royal Challengers Bengaluru chuan Punjab Kings na in an champion a nimin khan RCB champion lawmnaah hi Bengaluru khopuya M China Swami Stadium a nayania mi pui pung kho man tamlu tuka thunun theilo khopan sa ho ka wangin an in chil buaya mi som pakhatin nun na chanin mi somthum pathumin hliaman tuar ni in Karnataka Chief Minister Sindoor-ah chuan a soya khati emema mihring tam khan pun khom tuman an ringlo stadium chunga mi singthum sanga chau an lenga
mi puipung khom hi nuai hnia tanga nuai thumin karan ni ati Israel Sarkar Prime Minister Benjamin Netanyahu kai hruai chu tumai theidin hmuna ading meka Netanyahu kai hruai tangrual Paul Sarkara poimo tak United Torah Judaism Party chuan Karlea eptu party ten Netanyahu Sarkarin tawlawna motion putluan tumchu thlopa Netanyahu Sarkar nam thluk an du thu an soya Netanyahu din hmuna der thong hle ani Netanyahu Sarkar thlop tu zinga pakhat UTJ party hian Netanyahu hi Juda sako zirtirna hmuna zirla yasiva mi pate Israel sipayan tran velona tur dan siam turin an norna reitoa tun thlengin Netanyahu hian ati hlotlin theilawa wangle savut holiday top ni June ni thlenga hunan pe ka top to wangin hetianga malak hian tum thu an soya Prime Minister Lui Yair Lapida kai hruai Yes atit party ten karthara Israel parliamentarin tawlawna motion soiho tura lekhan thelu chu thlopin Karthara Netanyahu Sarkar chu nam thluk an tum ti an puang ani Israel Parliament Knesset a hian member za somni omen Netanyahu kai hruai tangrual Paul hian member somruk pariat an nei meka Israel ram inthan pui hi nakum October thla nei turani a Netanyahu hian atram mang zo lovin a hun mai ni Israel hian inthan puin machon le ngei don ani mai theya tuna hian Netanyahu party Likud party chon UTJ le an thurwal pui de thlemlung oi tum hian man la meka Tunkar chungan thlemlung oi man lo chon Netanyahu Sarkar hi tladon tina ni ber mai ome rapper la le mingthang Eminem chuan Facebook Instagram le WhatsApp nei tu Meta platform chu a phalna lalowa an platforma a hla an lo man thina wangin dollar makta doi za pakwa choi turin kota akhinga hei India poisa chon chengvei bel che zakwa vel ani Eminem hian me ni somthum khan kota complaint thelutin Meta chu a hla zani somli pathum zet a phalna lalawin an platform sang manga apua Meta hian an platform mangtu te chu a hla te hi an du an mana phal saklain phalna an lalawa credit pa ngai tak po an pelo ni in a soya hei wang hian a hla te chu a hlutna ta hniama a hla tanga sum mu tur a mukim lo boka chu wangin Meta hi a hla pakhat zela dollar nuai khat le singa choi turin a phuta a publishing company 8 Mile Style mingin kota thu boye thelut ta ni heti la hian Eminem hi pu ani ve ta boka afanu kum somni pakomi Jade Scott chuan kumin March ni sompali khana pasal Evan McClintock nen fapan neya Elliot Marshall Clintock ti na mingan sa atupa minglaya Marshall hi Eminem ming diktak Marshall Mathers be chana phua ani Bahzar lo thlira wangin kan lawmnaah